Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana-ke nawo lo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike ivideo, uphinde-ke futhi uciphize i-notification bell. Kunensinjana nje ela leyo nsimbi mawuyiciphiza kuyobe kusho ukuthi mangiphosta ivideo wena-ke uyothola okuyi-notification ezobe ikutshela ukuthi-ke kunevideo esengiyiphostile. Bafethu, ngithembe ukuthi abantu baseThekwini abayingxenye yale channel, ngithembe ukuthi ba-safe. Ungabhala kwi-comment section ungitshele ukuthi-ke wena u-safe after imvula ebezinamandla osukwini elwa izolo. Bafethu, kunenkinga-ke evelile after imvula ebezinamandla osukwini-ke lwa izolo. Kunemphefumulo impela ephumile osukwini la izolo ngala eThekwini endaweni-ke yase-Adams. Kube nengozi-ke eyenzekile ngenxa yayo imvula. After ukubuka lesa simo lesa, ngidiscoverile ukuthi bafethu, ayikho into edlula uthando lomzali, ayikho into edlula uthando lomzali. Umzali noma esekubona ukufa ukuthi sekufikile, kodwa uthi basinde kuleyo ngozi. Bafethu, kunento-ke eyenzekile endaweni yase-Adams, ngithi ngakoMbumbulu uma ngingaphazami. Kunomuzi-ke laphana-ke bafethu ekuthiwa ngenxa yokuthi imvula ibinamandla kube sekusuka udaka noma ngithi udonga ovele lasuka ngamandla langena endlini. And then uthe umzali wakhona kulowo muzi okuyena mnikazi womuzi, uthe mayibona ukuthi yena usebambekile, udaka selembambile, kodwa wazama ngakho konke okusemandleni ukuthi amemeze iy'ngane zakhe. Yezwa-ke endala yase ivusa ezinye iy'ngane bakwazi ukuthi-ke abantwana baphume. Then-ke umama nobaba basala-ke bevalelekile kanjalo. Then-ke siyawazi-ke amanzi bafethu ukuthi-ke ayingozi, babe-ke sebedlula emhlabeni. Bafethu, kune-clip engizoyidlala la ngemumva ekuchazayo ukuthi kwenzakalani. Izoba short nje bafethu, kodwa nje nansi-ke iclip ngizoyidlala njengamanje, iyalandela. Mfowethu, isimo esikhona la ngemva kwasekhaya nangumuzi kungena amanzi, umama nobaba bangaphakathi njengoba niyibonela nje. Asazi noma basaphila noma kwenzakalani, kodwa-ke sithemba uNkulunkulu, nakuba amathuba emancane ukuthi bayaphila, kodwa nje sithemba uJehova. Njengoba nibuka nje nibona abantu bagcwele la, sibhekene naleyo nkinga-ke namhlanje ekuseyenzekile endaweni yethu. And la kamakhelwane ayinakude la komakhelwane sekufike noba kumsweli, kugcwele nje, kugcwele. But-ke mase bekhishwa ngizophinde futhi ngini-update ema-comrades. Yiyo nje into esibambene nayo engekho right esiyenzekile. Kunzima bafethu, sicela siqapheleni ngendlela engene ngayo imbhede. Isicapha salahleka kude la, savinjwa imoto nasi isicapha. Hayi, injalo bafethu, injalo. Okubuhlungu nje uphume iy'ngane, abazali bangaphakathi. Can you imagine? This is painful, very painful. Isekhona eMbumbulu, i-Adams iphela phansi kweMbumbulu. Sebeqalile-ke umsebenzi, idilizwa umuzi manje ukuze kwazi ukuthi kuyofinyeleleka lapha ekamereni la okunabazali bezingane khona. Wona umsebenzi ozoba mkhulu futhi awuzoba mncane, ngoba kusaqala nje kusadilizwa. Inkulumo ithi akufanele abantu bengene la kune-roof engaphezulu, engekho cemented, engaphaswe ngalutho, ngoba ingavele kubuye yona ivele isicindezele. Manje sikhuluma olunye udaba. Ayike ngani kwethu, ngithembe ukuthi-ke niyibonele ivideo. Kubuhlungu kakhulu bafethu lokho okwehlele loya mndeni loya. Engicabanga ukuthi kuyisifundo kakhulukazi kuthina abantu-ke abasha abasenesifiso sokuthi-ke bakhe imizi, abasenesifiso sokuthi bathenge indawo bakwazi ukuthi-ke bakhe imizi. Isifundo kuthina ukuthi mhla sifuna ukwakha komele-ke sikhethe-ke indawo esobe siyithenga ngenhloso yokwakha.
ngoba siyabona ukuthi bafethu leya ndawo yesibona babengazi ukuthi ngelinye ilanga kuyoke kwenzeke isimo esifana nalesi. Kodwa-ke kuthina njengabantu asebelibuka lolu daba ngicabanga ukuthi-ke lokho kuyisifundo sokuthi-ke mase sifuna ukwakha komele sikhethe izindawo. Bafethu siyazi bafethu ukuthi imvula before yes bezikhona bezinamandla beziwenza umonakalo, kodwa bafethu hhayi ngale ndlela le osekwenzeka ngakhona-ke njengamanje. Ngicabanga ukuthi nalaba abaningazi bomuzi laba abadlulile emhlabeni babenganalo ulwazi, babengekho aware ukuthi ngelinye ilanga konke kwenzeke isimo esifana nalesi. Sithi dudu nje emndenini, alwehlanga lungehlanga, abazali bey'ngane abaphumule ngokuthula. Esithemba ukuthi iy'ngane izokwazi ukuthi-ke isizakale, zikwazi ukuthi-ke zakhelwe izindlu, ngoba siyazi ukuthi-ke kulolo daba loluya sengenele nobaba u-Ayanda Msweli. Engicabanga ukuthi-ke siyamazi sonke ukuthi-ke mayishaya ikhwelo lifike ebantwini aba-right bekwazi ukuthi bencede. Ngithemba ukuthi-ke leza y'ngane zizokwazi ukuthi-ke ziphinde-ke zakhelwe ikhaya lapho-ke eyizohlala khona, cause ukuze kukhishwe laba abazali labayana-ke ebese beshonile bekumele kube ukuthi umuzi uyadilizwa kuphele nje ngawo ukuze kukhishwe laba bantu. So iy'ngane njengamanje azinayo indawo yokukhosela. Engithemba ukuthi-ke bakhona abantu-ke abazoba nosizo, iy'ngane zikwazi ukuthi-ke ziphinde-ke zithole ikhaya. Bafethu make sure ukuthi uyayilike ividiyo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo. Ngizohlezi ngikhona nje kulethela-ke iy'ndaba ezitrendayo. Ngixolise nje bafethu ukuthi udaba olubuhlungu lolu, kodwa-ke nje ngizohlezi ngikhona ngoku-update ngezindaba-ke ezitrendayo. Bafethu asihlangabezana kwividiyo elandelayo.